I pa ljudi, dobro došli jedan klip, danas igramo Foodpack Simulator. Ajde da vidimo kakve možemo dobiti tu igrače. Ajde. Znači tek sam sad ustao, vjerovali ne, sinoć sam zaspao u 5 sati ujutro. Zato što sam, evo prvo malo da vam pričam, dok otvaramo pekove. Zato što legao sam u 5 ujutru, zato oh my god! What the fuck? The hell? 88 ocjena, naranđasti. Ajde mi dođemo dalje. Počeo sam govoriti zašto sam legao u 5 ujutro. To je zato što sam čitavu noć učači. Da mi je ovo upalo. Čitavu noć učio, znači radio neku lektiru i smorilo me. Sergio Ramos! Plava kartica! 94 ocjena! Oh my god! Znači, čim sam sad se probudio, odmah sam ustao i krenuo da snimam klip. Oh my god. Ovo nije normalno. Sad ne znam samo koja je ova karcova, plava i ovdje žuto. Oh my god. Lopez, Miller, Aguero, Given, Casillas, Demble. Daj ovo, brat, kad mi se pojavi, tačno sam se ubio. Najbolji pek do sad. Ok, ovo moram slikat. Ajde slika, jebote, oči notac. Sliko je. Oh my god. Idemo dalje, next pack. Zlatan Ibrahimović! Di Maria! Oh my god! Ok, ovo slikajem. Oh my god! Ne idemo next pack. Oh my god! Sanchez, ok? Oh my god. Ok, Jonas. Kovačić, Roberto Lajgo. Madan, daj im form! Pojem ti. Poljubim ti ženu. Fucking Navas! Brate, Navas, Hasan, Patricio, Welbeck, Kruse, Fuegili. Oh my god. Aguero inform 90. What the fuck, 5 informova. Sterling, Aguero, Morales. Insane. Kako se čita ovaj Bereztuski nešto. 4 informa u jednom peku. Ne, to je sam Arda Turana. Carvajal inform. Griezmann. Još jedan Griezmann. 2 Griezmana. No, ne mora da je neki bug, dobio sam 2 Griezmana. Godin, brate. Oh my god. Ok, Dan Musa. Mala šala. Ziller, ok. Palesga. Fucking Miller! Fucking Miller. 80 sami Miller inform. Higuani inform. Ok, ovo je ekstra. Ok, Jonas inform. Ok. Trtni mi ruka.
Ok, brate, što je ovo samo inform? Meirer. Inform, dobro je. Pa moram ga da dobim Bender. Braću Bender dobijem. Evo Patricija Inform. De Gea Inform. Znači, pratite, prvo smo dobili naranđastog De Geu, sad De Gea Inform. What the fuck? Remy Hart. Oh my god. Toni Kroos! Tačno trebam pustiti muziku na ovim. Aj, brat. Tačno trebam pustiti muziku. Moram slikat ovu. Tačno trebam pustiti muziku kad otvaram ovo. I dobijem nekog dobrog igrača. Trebam pustiti muziku. Na next pack. Ok, dobili smo Srnu. Gdje ti je Jelena? Nismo dobili, jebi ga Jelena, nismo dobili. Fucking Modrić! Pavi! 23! Diabla Di Maria! Informovi. Oh my god. Ok, koliko već snimam? 6 minuta je nebitno, nek traje klip i 20 minuta. Danas imamo duži klip. Brate, šta je ovo? Samo neki formovi. De Bruyne! De Bruyne! Dobro, dobili smo i na masa. Oh, fucking De Bruyne. Ronny. Julio Cesar! Modrić 87! Oh my... What the fuck? 88, Julio Cesar, ne znam kako se zove sve to. Kartica. Ok, ovo nije normalno. Dobro, što su neki informovi, brate? Ajoj! Carvajal, Gramiero. Idemo. Direct. Gareth Bale! 4 informa u jednom peku. Danny Skrlešta. Bale i Kums. Oh my god. What the fuck? Znači, ovo je novi serijal. Pa da li je ovo moguće, brate? Dani Alves. Od 92 inform. Ok, i ovo slikaj. Gdje ćeš to? Fucking Neymar, tek sam ga sad primijetio. Fucking Neymar. Dani Alves, Neymar. Plus Sanchez. Oh my god. Mandžukić. Oh my god. Elnenka, Kruzava, Mixon Jace, De Marcos, Ben Yedder, joj daću dobiti Messi, ali Ronaldo. Karim Benzema! Fucking Karim Benzema. Roski. Arda Turan inform, Thiago Silva inform, Griezmann inform, Toprak inform i ovaj plavi Skameles i ovaj Alan. Oh my god. What the fuck? Ibrahimović 91 nosi na inform. Ok, ovo nije normalno, brate, nije normalno, stvarno nije normalno. Dani Alves 85 inform, brat. Ok, nama s njega smo već dobili L inform. Oj, brate. Boli me grlo. El Sharawi. Gunogand.
Daj mi Ronalda, molim te. Jovan Mata, ljubi ga tata. Pogba in form! Okej. Oh my god. Humeles! Kredi! Ok, čekaj, 76 ocjena zelena kartica. What? Opet, brate, Dani Alves su sad 84. Dobro, Kedira. Dobro, Jana. Ben Arfa. I, ajde, uzet ćemo još jedan pek za kraj, to je to. I to je bilo to, ljudi, najvažnije. Novi serijal će biti Foot Draft 16 simulator. Možda se neki igrali tu igricu, ali sada ću i ja skinuti. Nadam se da vam se svidio klip, mi se vidimo sljedećem